Hadis tentang sunnah memberi salam ketika masuk rumah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim takum barakatan alaihi wa ala ahli baitik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahihun. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku, bila kamu datang kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam. Niscaya kamu dan keluargamu mendapatkan berkah. Riwayat